أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الصلاة عليك، السلام عليك، الصلاة عليك، والسلام، الصلاة عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجمر حمد و ثنای قلب و جان امددن بوی خالق کون و مکان، وی به انسان دا یزانین با کرم خوندن و هم حکمت و علم و قلم، اول و هم آخر رب عظیم، هم علیم و هم کریم و هم رحیم، مالک افلاک و عسمان بحر و بر، رازق جمله هین روح دبر، ام تمام آنین وجود بقدرت جن و انسان وی به اسم رحمت،
نعمتا خوش امکرن کو مسلمان هم محمد سرسر مکر شوان بوی هدایت دام قرآن کریم رهبر چونا صراط المستقیم ای خدای به شریک و به مکان تو به ایمان نهلی تو زمان دور نکی متاهبن کو ام بجین یک دم یارب جدین خوی مبین ما بکی یارب ج اهل پر وفا تابع ریکا محمد مصطفی شاشنکی مجبریه تا آخرتی طاهرین امن و جنان و جنتی ای محمد سرور هر اسفیا خاتم هر مرسلین و انبیا مثل بارانا بهاری رحمتی پر ببارین سر ترب عزتی هرچه اجسام ملون کو هيا او دعسل عكس وحباتيا روج و شب هم بحر و بر نهر و نبات تف بعشقات لقا من در حياة لدلك وماج حبات فقير او دقير دابا ملال ما نسير لو بزارين البر درگاهته امدكن هفي جفدل وجاهته تو شفاعت کی لموان عاسيا برگوها کی عرزي حالو غازيا صل يا ربي وسلم بعدد سر حجان محمد تا أبد سد شكر يا رب تدام أو رسول مال بيوي دين إسلام كر قبول أمدكن هفي رب العالمين دورنك مسر يا نبي أمين ناو كسي سر عرض وعسمانا تمام كس نبو بشتر جوي خدي مقام ام بخاطر نافي ويتشبون تف عرض وعسمان روج وعالم هيب وشب خوي سعادتك مزن بو بقدر كي محمد ناسكر ولكر نزر قنج عالم مصطفى بگمان افتخار متوای هر زمان لو محمد خوش حبيب ذو الجلال صاحب اكرام وقدرك بر كمال او جبوي مسكين وجارا برجلك دل حنون بو بقدر قنج فلك لو جبوي رحمة إله العالمين هات يسر عالما نور الأمين بقرا دسته مؤمنا أي جان جان سيو سيوان سر مبترو جاگران خوش نزان موصف بجملة ونبي بس سلام من رب عالم سر تبي امج عشقا جان ودل با خوش كلام هرب بيجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله عيد وججن لعالم دايروز الصلاة عليك والسلام عليك هات دنيا مصطفى لو سد بيروز الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هات ويا مزقيني براز الصلاة عليك والسلام عليك
سد پیروز هات خاتم پیغمبرا الصلاة علیک و السلام علیک سد پیروزات یار یاران سد پیروز الصلاة علیک و السلام علیک سد پیروزات قائد و رزان دوز الصلاة علیک و السلام علیک سد پیروزات مرشد ممومنا الصلاة علیک و السلام علیک سد پیروزات قنج انسان و جنا الصلاة علیک و السلام علیک سد پیروز و سد پیروز و سد پیروز الصلاة علیک و السلام علیک امش عشق جان و دل با خوش کلام الصلاة علیک و السلام علیک هر بهجن الصلاة والسلام الصلاة علیک و السلام علیک الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك Aziz Peygamber aşıkları Mevlid-Han kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına, yüreklerine sağlık. Efendim programımız sosyal medya üzerinden de takip ediliyor. Bir hatırlatmada bulunmak isterim. Bu programın daha fazla Peygamber aşığına ulaşması için Twitter'da yapılan çalışmaya da destek olmanızı istirham ediyorum. Paylaşımlarınızı Muhammedi Sevda her yerde etiketine, hashtag'ine yapabilirsiniz. Muhammedi Sevda her yerde. Allah cümlenizden razı olsun. Efendim programımız tüm güzelliğiyle, tüm coşkusuyla devam edecek inşallah. İzninizle Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a seslenmek isteriz. Manen ulaştırsın Rabbim inşallah. Ya Resulallah, senin sevdandır. Ya Habiballah, bizleri aşka getiren. Senin sancağındır. Ya Resulallah, meydanlarda dalgalanan. Aşka durmuş memleketim. Salavatlar, tekbirler, meydanlara koşar halkım. Sevdana dar geliyor meydanlar ve gündüzler. Açılır kapılar sana, teslim olur şehirler. Çünkü sen ey efendim ezelden ebede zaferlerin sultanısın. Ya Resulallah, meleklerle yarışırız seni sevmede. Seni sevmek Rabbimizin emri bize. Yolunu yol edinen şu azizlere, şu yiğitlere, şu Muhammedi aşıklara şefaat eder misin efendim ruzi mahşerde? Salat sanadır efendim, selam sanadır sultanım. Tekbir! 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 gel ya vindare peygamber hun amadene naha ve hunermendeme evindare peygamber verin ve jimere buan denge khoyi khoş jimere ilahi marşa bibejin keremkin. Tekbir! 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 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün dilleriniz Allah için atacak, yürekleriniz Allah için haykıracak. Şehadet parmaklarını görelim. Haydi Allah.
nakarat bölümünü hep beraber tekrar ediyoruz. Şiirine, şiirine, ev Muhammedül Emine. Allah. Şiirine, şiirine, ev Muhammedül Emine. Şiirine, şiirine, ev Gülabağ Medine. Şiirine, şiirine, ev Muhammedül Emine. Şiirine, şiirine, ev Gülabağ Medine. Şiirine, Mevlud'a bir nuraniye, Muhammedül Emine. Mevlud'a bu şahiye, şiirine, şiirine, Hademek bir nuraniye, Muhammedül Emine. Şiirine, şiirine, Muhammedül Emine. Şiirine, şiirine, Ergila Bağı Medine. Şiirine, şiirine, Muhammedül Emine. شوقي دا عرض وعزمان روني كرن وراجحان دا عالم شرف وشان هات أحمد هيبانيسان دا عالم شرف وشان هات أحمد هيبانيسان Zulmü jiberi mal barkir küfrine ma huyakir Zulmü jiberi mal barkir küfrine ma huyakir Tariti taru markir hat Ahmed Hibanisan Tariti taru markir hat Ahmed Hibanisan Serdar-ı cümle insan Şimbun çiçek u reyhan Serdar-ı cümle insan Hat Ahmed Hibanisan Şimbun çiçek u reyhan Hat Ahmed Hibanisan Takbir! Takbir! Takbir!
عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتفت بخير هاتنا ونسرچاوي مرا هاتنا خدت على خيرا ومزنك خدت على مكافأة ومزنك كون هاتنا فيدري في جفينا مبارك في ميدانا مبارك في جفن في ميدانا ببركات رب العالمين موتها بخبر شفاعته حبيبي اخو محمد عليه الصلاة والسلام بفي هاتنا اخو وجي اخو تعيين كريا وقوتية ام لطرف خدا وبيغمبري خدانا ام نلطرف ظالمانا ام لطرف خدا وبيغمبري خدانا خدا تعالى دستي موتها زنجيرا خدا وبيغمبري ويناك نقتينا أبياها درسك مظنش كافر أرى ظالم أرى دفي عصر هادك وأفقس كافر وظالم دخوازن أمتا پیغمبر جو خدا پیغمبر دور کن جو قرآن جو إسلام دور کن أبياكم في آواي وأف ميدانها تجكريا ودرسك دايوا وابوا دافيم كرنكو أف جهد وخباطة والبوشية بيهودية اون تجار نکارن دستی امتا پیغمبر و پیغمبر جهف بقتینن اون تجار نکارن دستی وی ملت هانه کش خدا و پیغمبری وی بقتینن اون تجار نکارن بری وی ملتی جی اسلامی جی قرآن وگرینن اون بخیر هاتنا جاره کتی ترکیات بیجم ام گلک کیف خوشن ام گلک دل شادن بفی روژا مبارک بهاتنا في پیغمبر مبارك بفي بيرانينا في پیغمبر مبارك اف پیغمبر انسانيتيه پیغمبر آخر زمانه پیغمبر تمام انسانيتيه پیغمبر پاشيت پي في پیغمبر رهو پیغمبرتين رهبر عالمي رهبر انسانيت اف پیغمبره عالم چقاس اف عالم هانے کے تمامت الپیوی پیغمبر ہانے کیا اف عالم ملک خدا ہے اف کائنات ملک رب کائنات ہے اف عالم هانے کے دست خدا دے یا دست ظالم و کافر دے اف کائنات ہانے ملک خدا ہے پیغمبر خدا ہے حضرت محمد علیہ الصلاة والسلام پیغمبر خدا ہے ايكل بي في پیغمبر هاني هرنوي بكجنا مقصود اخوا رب كائنات القرآن دوهاج مر بيان دك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كو اجر وند خوازن حش خدي تعالى بكن ببنا تابعي پیغمبري خدا ببنا تابعي من خدا وهاش پیغمبرت بيجا وهاش انسان ربيجا اگر ون حش پیغمبري خد ان حش خدي تكن ببنا تابعي من تكبير 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 تابعت يا پیغمبري خدا انسانا بخدا ضد حسكرن ايكو خدا جي حسبك ظفر للدنيا واخرتي آوية چنكو نصرت ظفر عزت تفقى خدايا ربي في كائناتي خدايا خدا حشكي بك نصرتي بدوي او غالبتي خدا تكبير 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 خدا جل جلاله بقرآن دواج مر بيانك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اگر ون حش خدا دكن لبي مورن وي خدا جي حجوه بك اگر خدا حجوه بك تكس لسروة غالب ناي وي خدا تعالى وبلند بك
چونا لپی پیغمبر ما لازمه جبو ام بگیجنه تمامی هدف خوا جبو ام بگیجنه تمامی مقصود خوا لدنیای جی لآخرت جی ام بدنا بی پیغمبر خدا جل جل بدنا بی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امی بگیجنه تمامی مقصود خوی دنیای و مقصود خوی آخرتی تاریخ افدای نشاندانه تکس به دوربونش خدا پیغمبر خدا ناگیجه مقصودا خو ناگیجه هدفا خو چون کود هر تشت دست رب کائناتیه بے خدا پلکش داره ناکبه بے خدا تعالی دامار وجود انسان ناویجه هر تشت دست رب کائناتی دیه تاریخ دای نشاندان چه قومی کو دانا پی خدا و پیغمبر خدا او انسان عزیز بونه موفق بونه تاریخ افدا نشاندان عربا قومکی پرتل پاشت نبو عرب قومکی نزان بون قومکی جاهل بون بلا ولا بون باتفاق بون لطالاني هفت خستين شخم قيرا غلام وكولا بون شفا دولتي مصر خدا پیغمبر خودنا و شان دادنا دانا پی پیغمبر خدا ایمان به پیغمبر خدا آنین دسته خو آویتنا زنجیرا خدا و پیغمبر خدا خب وی زنجیره گرتن رب کائنات او عزیز کرن سر بلند کرن کرنا مزنی دنیای کرنا سیدا و ماموست دنیای تف درسا مدنیت درسا علمی درسا شرف درسا ادب و تربیه نیسانی دنیای تفیدان پشتی کو زمانکی پشتا خدانا خدا و پیغمبر خدا برا پاش چون حتی نکی بلا ولا بون ام حالوان ایرود بینن ترکشی قومکی نزان بون جاهل بون بدوی بون دکونا دبون دچادرا دبون قوم ترک و پاشی خوب خدا خوب اسلامی گرتن جی اسلامی را خدمت کرن بیراق اسلام و قرآن بلند کرن خود تعالی و بلند کرن دولتا سلجوقی دولتا امپراتوریا عثمانی خود تعالی بوی شکلی و بلند کرد مزنی جهانی سه پای عالمی جهانی کت دسته وانده حتی بدین خودی را صادق بون درست بون بدین خودی دگرتن بیراق اسلام و قرآن بلند کرن روش بروش بلند بون هم د دنیا خود بلند بون هم د آخرت خود و پاشیه پشتا خدان اسلامی پشتا خدان قرآن برای خدان قانون اروپایی برای خدان قانون دجمن خود دجمن انسانیت روش بروش برا پاش هاتن روش بروش نظم بون ام حالوان جی ایرو الدنیای بینن کرد جی قومکی نزان بون برای قومکی جاهل بون قومکی جوار دفاع چیاده بلا ولا بون اوانجی زمان صلاح الدین ایوبی ده خو جی اسلامی را خدمت کرند بن بیراقا ویده بن قومتانی و رهبریا ویده خدمت اسلامی کرن آلا جهاد بیراقا اسلام و جهاد بلند کرن خود تعالی وان بلند کرن بلند بون تمام عالم اسلامی و سه پای دنیای کد دستی صلاح الدین ایوبی ده کد دستی کرده ده امپراتورلغا ایوبی لعالم بو حاکم حتی دجمنا غبطا خو پیت کرن هوقا صلاح الدین ایوبی انسان کی مرد بو انسان کی جسور بو انسان کی عادل بو انسان کی بشفقت و برحم بو لقارشی دجمنا جی بشدت بو بحکمت بو بزانبون بو بوی شکل هانه کی قدش دست اروپاییش دست دجمن اسلام درخست قدس عزیز کر درسا دجمن اسلام داوان او برا پاش فگراندنا ولاتی وان مملکتی وان اما زارو کوی تپی ویرا وکوی خویتیل اسلام نکرن وکوی خویتیل وی دین مبارک نکرن آلا جهاد وکوی بلند نکرن
بوی شکل هانه بری خودانه کیف و ذوقا خوا خود تعالی او نظم کرن او بلا ولا کرن تاریخ دنیای افدا نشاندان کی دای پی پیغمبر خدا او عزیز بویه من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا کسی عزت بخوازه عزیزی سر بلندایی سر فرازی سر کتنی دنیا و آخرت دا بخوازه برا لپی اسلام و قرآن هره ایکو لپی دچن عزت چونکو مال خودیه خدا عزت بده کی او عزیز دبه خدا کی ذلیل بکه او ذلیل دبه کائنات ملک خودیه خدا جمزناتیا کائنات عزل نبویه کس بنیارتیا خودی بدوربوناش خودی بدوربونا اسلامی کس عزیز نبویه کس سرفراز نبویه هلا ام ملت مسلمان تجاری بدوربوناش خودی و پیغمبر خودی عزیز نابه بدانا پای کافرا دجمن اسلامی عزیز نابن او اوروپای دجمن امتا اسلامی نه وقت یاما چعوی والمملکت ولات اسلامیه اگر بدست وافه به حبك مسلمان ناهلن سروتا ولات مملكتي موي تمامتي شخوره ببن چونا كيجا ولاتي او ولات آفات كرنا ويران كرنا جبر في ام بدنا بي پیغمبري خوا قابم حياتا پیغمبري خوا بخوينن كا پیغمبري ما زيده لسر چه سكنية بنيرن پیغمبري خدا اول بيراقة لا إله إلا الله محمد رسول الله بلند كريا تكبير 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 أول لا إله إلا الله خدي بيفا إله تنن أف عالم تف ملكي خدي خدي تعالى جمرة دينك شاندية أم هوي ديني مكلفن خدا قوتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من إنس وجن خلقان تنجبو عبادتي خوا عبادتي خدي أوا چونا لبي إسلام وقرآنية ها وقتا أم لبي إسلام وقرآني هرن أم عبادتي خدي تعالى دكن فأمي عزيزو سر بلند ببن إيدي بيغمبري خدي تعالى أم بنيرن زيدة أنم دايتش خدي عولتشتي أم بي مكلف كرنا لا إله إلا الله شخودي بيفا كسي كمرف إطاعتا ويبكتنتنا محمد رسول الله مرفي ديني خداش حضرتي محمد بعلمه الشي خدي قاصدي خدي تعالى رسولي خدي محمد عليه الصلاة والسلام أو ديني خدي جمرة تعريف دكا أو دينك وحضرتي محمد جوار بيجي أو دين راسته قرك والبيوي هرن أو دين راسته خدي تعالى أو شخوار كريا الشي شخوار كريا سوزجي ها ايدي من حياته بيغمبري خدي بنيرن بيغمبري ما عودش غيري حكمي خدي تحكم قبول نكريا قلت يا حكم إن الحكم إلا لله حكم تنئي خدي دي كائنات دي إذنا كسي تنش غيري خدي تعالى كو حكمك دينا قانونك نظامك دينا قانون ونظام إيه خدايا غيري خدي تعالى نجائزك إنسان قانونك ديدنا في خدي التطبيق بكن چونكو خديت قرآن دا قلت لله الخلق والأمر خلق جي اي خدية ملكيتا كائنات خلق اي خدية أمر جي حق اي خدية پیغمبر ما زيدا لسر چونا جامية سكنية هي د زمان مكة دا د زمان كو دورا كعبه مسجد الحرام تف بوتو صنم بون ديسا پیغمبر خدا جمل مال الميج نتكر دچو الميج اخوال جامية تكر وقتا ام جامعه جبير بكن ام افلاح نابن خد تعالى آذان دا روجه 5 فرزاج مرد بيجا دبي حي على الفلاح ورنا خلاصيه وانا قرطلشي وانا خلاصيه خلاصي ادرسه خلاصي قرطلشي ربي كائنات جامده نشاندان ام مؤذن قاوا غازي تكل سر حساب خدي غازي تك جبروي اگر ام الخلاصيه بقرن لفلاحي لقرطلشي بقرن ادرساوي جاميه مالا خديه اگر خدا مادم ربي ميا هركز جمالا ربي خوا هركز جمالا مزني خوا مزني ما ربي كائناتي اوي ادرسا خوا مالا خوا جاميج مرا نشان دايه جبروي گرك تجاري ام پشتا خوا ندن جاميه ام 5 فرزم هر الجاميه الميجا خوا بكن
چونکو پێغەمبەرێ مە بقاسی لەسەر جامیە سەکنیە کێم ئەوقا لەسەر تشتێکی دی سەکنیە وەختا پێغەمبەرێ مە چوویە مەدینێژی ئەول تشتێ ئاوا کریە جامی ئاوا کریە وەکو وەختا مەعزوور نین بە نەت سەفەرا دەبە تەمامی لە مێژێ خۆل جامیە کریە سەحابیە کیرام ژی وسانە یادیژی گەرەکە ئەم سنەتا پێغەمبەرێ خۆ تحقیق بکەن ئیرۆ هەنێک ئینسان قارشی حەدیثێ قارسی سنەتا پێغەمبەرێ مە دەردکەون ئەو ئینسانێ هانێکێ یا پڕ جاهلن پڕ ئەحمەقن ويا قدتجي آجان وأوكي دجمنانا أوروباليانا مستشرقانا قرآن بي سنة نابة سنة جي بي قرآن نابة نا قرآن بي سنة دبا نا سنة بي قرآن دبا نا قرآن بي محمد دبا صلى الله عليه وسلم نا محمد بي قرآن دبا تكبير تكبير هناك إنسان قارشي مولودا بيغمبري خديت على درد كفن أم مولودك مباركة صال فقرم ولادته حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دبيكا دليلا فينا هيا عجبش كتاب السنة دليلاوي هيا أما أو كور الناب نابين هر روجه دشمي پیغمبری خدا نش سال جارکی هر هفته ولادتا خو قطلا مشتکر مبارک تکر هر روجه دشمي روجي گرتیه حضرت رسول الله قلتنا يا رسول الله سببيت دشمي روجي دقري چيه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتيه خدا مد دشمي ده ولدان ديه اد دشمي ده هاتم في دنيا هانيكي جبركو پیغمبر خدا روجا دشمي ولان ديه هر هفته ولادتا خو مبارك كريه هر هفته شكر نعمتي خدي كريه بروجيه هر هفته إيدي أم نهر حفظة أم صالي جارك في عيشة هانك تكن هناك إنسان لقارشي درد كفن جرى نورمال أم هر حفظة بكن يا أم هر مه بكن يا جي أم إيدي أم فيا قوتا مناقي يا أم صالي جارك تكن هناك إنساني كور لبرفيناك درد كفن إيدي جبرفيناك أم مولودة بيغمبري خو مبارك دكن هر صال أمي ونفا ميداني هاجبو ولادة حضرتي بيغمبري خو صلى الله عليه وسلم أما إيكو احتياد بي بدعنا برا أوجش خوانا هنا جينا دي ولادة زاروكي خو ولادة قرالي خو ولادة مزني خو أوك دكنا ببدعية أما قافا أم ولادة بيغمبري خو أوك دكن جويرت بيجن بدعية قافا زاروكي وان روجا ولدينا دچن جوارا تشتات كرن هديات كرن فلان دكن بيوان دكن أفيا نابي بدعية نابي كا بيغمبر عجبا ولادتا زاروكي خو أو كريا نكريا أما قابا كو أم ولادتا بيغمبري خو أو دكن دبي أفيا هانيكي بدعية تشتي كافر جوارت بيشن أو سنته تشتيكو خداو كشتي علماء إسلامي جوارا قوتنا تاريخ إسلامي في حزار صالة في تشتي هانيكي دكا تشتي أمتي لسري اتفاق كريا جفيرت بجن بدعية إيدي أمي ولادتا بيغمبري خو بكن إيوان جيني وايدي هبر برا هر نويدري دي يكجيجي أفهنك براي ما هنا خدت على جوارازيبة حبسادنا جبو نصرتا ديني خدت على إيرو حبسيدنا أم رجاج وتكن وانتفدوا عابكن جبو خلاصي وآزاد ياوان چونكو أمزان أو إنسان تنجبو نصرتا إسلامي جبو متابعتا في پیغمبر مباركتنا وحبساده اوان انساني هانش غيري تابعتيا إسلام وقرآنش غيري نصرتا ديني خدي بيفا تشتك نكرنا أم بحياتا وان بهر أخلاق أو كيوان دسانن جبر في أم رجاج وتكن وانتفد عابكن جبو خلاصيا ومسلمانا وأو إنسان فيقا دليوان پرديشك أو جنال فيدرينا چونكو بري مولودا شوي أجل حبسي بو دلي مزحف ديشيا متخوصكو أجل فيدري بم أجدنا فاقا مسلمانا دل في ميدانا مبارك بم أو إنسان جي فيقا دليوان زحف ديشا دخوازنكو أوجل في ميدانا مبارك بم لبلي مزقيني أو إن فيقا عمل فرش خيري قازانج لكن فاقا صلواتا فاقا تكبيرا فاقا خير وخيراتي كل فيتينا كرن أف خيرا أف إنساني فين بالمسلوي أو خير جوا إنسانا جيد چا چونكو پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم ده حربك خدا وها بيان كريا قوتي هناك براي مل مدينة مانا إمكانا واني كوانا فيدري تنيا إمكانكم مرة وانا حربي وانا جهادي تنيا جبركو إمكان تنيا
او انسان جی ام چقا خیر قازانج دکن وان نواله کو ام تید دچنو دبنا خدان خیر او انسان جی ارتاق مشترک و خیر میهانه ایدی اف انسان ور کو ویگال ویدنه نکو افتنی حش پیغمبر خود تعالی کن گلک برای می ویگا نهاتنه ویدری جی هنه او انسان جی حش پیغمبر خود دکن اما یا دنگ نچویوان یا جی معذرت و عیشوان هنه او انسان معذور نكارن ورن نكو ام افيل فرتني ام تابع حضرت رسول الله نم البي سنتاوينا ام حجوي تويتكن قالك مسلماني كنات نفيد ريجي قلبي وان وكفا انساني فير لسرفي بيغمبري هاني كديشا اما امكانا وان چه نبويا ورن او جي مشترك في خيرا هانينا لبلي او انساني كو دل واش بيغمبر نخوزا دلی خدانه هنگ جیه دی بری خوش خدا پیغمبری خدا فگراندنه اصل ایکو رورش اون ایکو جرحما خدا پیغمبری خدا محروم اون ایدی ام هیویش خدا تعالی دکن کو ربی کائنات وانجی فگرینه في دعوه مبارک في دین مبارک في پیغمبری مازن خدا بری قلبی واجی فگرینه في دلی وك پیغمبری خو امجد بي اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون يا ربي قومي ما هداية بكي قومي ما نزانن قالك نزانية قومي ما هبنجي أم دائم جوار دعا جينا إذي خذ تعالى جوار عزيبة خذ تعالى ومحافظك ونبخير هاتنا جارك دي تركي وربي كائناتي دستي ما تف شفاعتا بيغمبري خو نقتينا ما بخبر شفاعتا ودستي ما زنجيرا ويا مبارك نقتينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير 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 Alim, şair, mütefekkir, bölgemizin kanaat önderlerinden güzide şahsiyet Seyda Melebeşir Varol'a, namı diğer Mella Mizgin'e çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık diyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Efendim devam ediyoruz. Çok söylemek istemiyorum ama biraz yığılma var ön taraflarda. Hem hanım kardeşlerim hem erkek kardeşlerim. Birer adım geri Allah rızası için. Bu arada şu coşkuyu biraz arttıralım istiyorum. Ben Hazreti Muhammed Mustafa'ya diyeceğim, sonra hep bir ağızdan selam olsun diyeceğiz. Hazır mıyız? Duyamadım. Ey maşallah. Hazreti Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Gönüller sultanına selam olsun. Eşsiz önder Hazreti Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Maşallah. Allah daim etsin. Güzel Batman. Sağ olun, var olun. Biliyorsunuz her sene platformumuz Nisan ayına özel Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın kutlu viladetine özel bir tema işliyor. Bu senede Hazreti Peygamber'i anlama ve sünnetini yaşama temasıyla karşınızdayız. Platformumuz bu yıla özel bir mesaj hazırladı. Bu mesajı takdim etmek üzere platform sözcülerimizden Sayın Nurettin Teymur Beyefendi'yi huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurunuz. Tekbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, onun kulu ve elçisi olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme, al ve ashabına olsun. Peygamberi anlamak, Kur'an-ı Kerim'i özü ve hikmetiyle kavramaktır. İlahi mesajın amaçlarına ve gayelerine katıksız, duru bir şekilde ulaşmaktır. Bu yol, Efendimizin açıklayıcı, öğretici ve terbiye edici vasıflarını fehmetmektir. Sünneti yaşamak, tüm amel ve davranışların merkezine rızayı ilahiyi yerleştirmektir. Allah'ı sevmek, peygamberi sevmektir. Onu sevmek,
ona uymaktır. Peygamberi anlamak, inanç, amel, fikir ve duruşumuzu İslam ile uyumlu hale getirmektir. Beşeri ideolojilerin, İslam dışı düşüncelerin, bid'at, hurafe ve sapkınlıkların şerrinden Allah'a sığınılmalıdır. Sünneti yaşamak, doğru istikameti ve nebevi yöntemi yol edinmektir. İslami sorumluluk her şart ve zeminde Müslümanlarla birlikte yol almak ve asla zalimlere meyletmemektir. Peygamberi anlamak, ey Allah'ın kulları, kardeş olun ilkesinin hakkını ikame etmektir. Bu kardeşlik ancak ve ancak İslam kardeşliğidir. Sünneti yaşamak, Müslümanlar arasında kardeşleşme kurumunu tekrardan inşa etmektir. Kardeşleşme, muhaciri ensara, siyahı onun ahlakı ile süslenmektir. Onun muhteşem ve muazzam ahlakını her alanda ilke edinmektir. Onun ahlakı Kur'an'dı. Sünneti yaşamak, savaşta ve barışta, dostlukta ve düşmanlıkta, sevgide ve nefrette ölçülü olmaktır. Muhakkak Allah aşırı gidenleri ve haddi aşanları sevmez. Düsturu ile ahlaklanmaktır. Peygamberi anlamak, ırkçılığa dayalı menfi asabiyetten arınmaktır. Peygamberin ayakları altında olan ırkçılığı başımıza çıkarmak asabiyet-i cahiliyedendir. İslam'ın millet anlayışı saf ve berrak haliyle ümmet anlayışıdır. Sünneti yaşamak, insanlığın onur ve gayretine sahip çıkmaktır. Hududullah'ı muhafaza etmektir. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır nidasını en gür bir şekilde haykırmayı insanı görev olarak bilmektir. Peygamberi anlamak, İslami nasların ruhuna bağlı kalarak mezhepsel yorumları ve fikri ayrılıkları kültürel zenginlik saymaktır. Mezhepler birer vasıtadır. Aracı amaç kılmak cehalettir. İslam ümmetinin en büyük sorunlarından biri mezhepçilik ve çekişmeleridir. Sünneti yaşamak, tarihi olaylardan ibretler alarak geleceğimizi ihya ve inşa etmektir. Mezhepsel tefrikanın ve ayrılığın tedavisi, sakın ha benden sonra tekrar küfre dönüp de birbirinizin boynunu vurmaya kalkışmayın nebevi ikazına uymaktır. Peygamberi anlamak, İslam'ın şiar ve kutsallarına vefa göstermektir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa Müslümanların tartışılmaz kutsalıdır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs şehri Siyonist işgal altındadır. Sünneti yaşamak, İslam'ın fetih ruhunu ve izzetini diri tutmaktır. Çevresi Allah tarafından mübarek kılınan Beytül Makdis'i kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak her Müslümanın vefa borcudur. Peygamberi anlamak, sizin en hayırlınız, ailesine karşı hayırlı olanınızdır. Nebevi mesaja gönül açmaktır. İslam'ın aile ve kadına bakışı, kıymet ve sevgiye dayalı gözden sakınılan değerli birer emanettir, fikriyatıdır. Sünneti yaşamak, cahiliye bataklığında istismar edilen emanete sahip çıkmaktır. Bu değerli emanet toplumu inşa eden annedir. Annenin değeri ise cennettir. Peygamberi anlamak, her zaman ve her şarttan doğru duruşu sergilemektir. Olağanüstü durumlarda bile
insanın fıtri haklarını karşılamak peygamber adaletinin gereğidir. Sünneti yaşamak insanların can, mal, namus ve diğer yaşam haklarını muhafaza etmektir. Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsizliğe sevk etmesin. İlahi mesajını tekrardan diriltmek her Müslümana farzdır. Peygamberi anlamak, Kur'an ve sünnet emanetine sahip çıkmaktır. Bu emanet İslam dininin özüdür. Dini naslar bellidir. Açık ve şeffaftır. Bu naslar sahabenin içtihat ve yorumları ile zenginleşmiştir. Alimlerin gayret ve çabaları ile günümüze kadar ulaşmıştır. Sünneti yaşamak, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolundan gitmektir. Bu yol İslam dininin özüdür. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Mesajı değişmez ilkedir. Peygamber Sevdalıları Platformu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Takbir! 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 كان يا صدق وسفا كان محمد مصطفى كان الشفيع بر وفا كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى كان قالوا شاهي لطيف كان بجنوى شبه أليف مسيان كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى مسكن دني وروضة شريف كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى كان قالوا الشاه الكرام كان صاحب بيت الحرام جبرائيل تقر سلام كان محمد مصطفى كان قالوا شاه عرب كان حاكم بأسل ودسم في معجزات في عجب كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى كان قالوا شاهي عزم كان ناسخي خاجو سلم كفو الأدب والعلم كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى كان قالوا تاج سرا سر دفترا بيغمبرا رجولنا يا هردرا كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى Lebbeyk esnasında lebbeyk, lebbeyk diyoruz. Hep beraber ellerimiz bu harekette.
Lebbeyk Allah'ım fedayız o aziz kitabına. O aziz kitabına. Lebbeyk Allah'ım hazırız emrine hitabına. Emrine hitabına. Lebbeyk Allah'ım fedayız o aziz kitabına. O aziz kitabına. Lebbeyk Allah'ım hazırız emrine hitabına. Emrine hitabına. Lebbeyk Allah'ım kabul et bizleri dergahına. Lebbeyk, 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 lebbeyk ya Allah, 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 lebbeyk ya Allah. Bizleri layık bir ümmet kıl Habibin Muhammed'e. Habibin Muhammed'e. Hilal şuuru nasip et yetim kalmış ümmete. Yetim kalmış ümmete. Bizleri layık bir ümmet kıl Habibin Muhammed'e. Habibin Muhammed'e. Hilal şuuru nasip et yetim kalmış ümmete. Yetim kalmış ümmete. O yandır bizleri ya Rabbi kavuştur selamete. Lebbeyk, 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 lebbeyk ya Allah, lebbeyk ya Allah, lebbeyk ya Allah, lebbeyk ya Allah, Lebbeyk ya Allah. Lebbeyk ya Allah. Lebbeyk ya Allah. Lebbeyk ya Allah. Tekbir! 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 En güzel söz senin, en güzel kelam. En güzel yol senin, selatu selam. En güzel söz senin, en güzel kelam. En güzel yol senin, selatu selam. Azın yücelerde ey hayrul beşer. Düşmez dilimizde aleyke selam. Adın yücelerde ey hayrul beşer. Düşmez dilimizde aleyke selam. Selatu selam ey hayrul enam. Selatu selam elif ve elif can. Selatu selam ey hayrul enam. Selatu selam elif ve elif can. Hoş geldin sultanım hem şeref erdin. Kurma sana canım selatu selam. Hoş geldin sultanım hem şeref erdin. Kurma sana canım selatu selam. Gelidi bahar gelidi yar Medine'ye. Yeri gök seni sevdi aleyke selam. Gelidi bahar gelidi yar Medine'ye. Yeri gök seni sevdi aleyke selam. Selatu selam ey hayrul enam. Selatu selam elif ve elif can. Selatu selam ey hayrul enam. Selatu selam elif ve elif can. Ben Filistinli çocuk doğduğumda kendimi savaşın içinde buldum.
gözümden yaş değil kan gelir. Savaşırım ben zulme karşı. Oyun nedir tatmadım ben. Hey sen, oyunda vurulursam ebe olursun. Ama ben oyun oynarken şehit olurum. Tekbir! Tekbir! Ben Arakanlı çocuk, ne zaman duyulacak ağım, ne zaman duyulacak feryadım. Sen okula başladığında savaşta alacağım kitap, defter görmeden, kuş nedir, çiçek nedir bilmeden büyümüş olacağım. Tekbir! Ben Suriyeli çocuk, değilim ekmeğe, değiyordum suya muhtaç. Bana silah uzanır, güller çiçekler değil. Ben silahtan başka oyuncak görmedim ki. Tekbir! Ben Yemenli çocuk, söyleyin nedir benim günahım? Ne zaman duyulacak feryadım? Ne zaman vatanımdan gülmeyi unutmuş, gözümden yaş değil kan gelir çocuklar doğduğunda. Bilmenizi isterim ey yeryüzü çocukları, insanlık ölmesin diyenler. Kardeşsek eğer gelin beraber gülelim, beraber ağlayalım, beraber yaşayalım. Tekbir! Ben ümmetin yetimi, Kürdistan'ın mazlum çocuğuyum. Zaman geldi Zilan'da, üzerime bombalar yağdı. Devrin deccallerinden. Zaman geldi Şehzade, pal oldum. Küfür ve ihanete karşı dar ağaçlarına yürüdüm. Din ve Allah için. Zaman geldi Halepçe'de, baba kucağımda kimyasallara boğuldum kukla ellerinden. Zaman geldi Susa'da, cami avlusunda ihanetin kurşunlarına hedef oldum. Zaman geldi Kürdistan'ın şanlı şehri Ahmet'te. Yasin, Hüseyin, Riyad, Hasan, Turan ve Cumali olup bedenim yükseklerden savruldu imanım ve İslam'ım için. Ama Kürdistan'ın bağrına iman oldum. Secde secde şehit oldum. Yılmadım, yıkılmadım, pes etmedim. Hamdolsun dimdik ayaktayım. Tekbir! Ben Mısırlı Esma, ümmetin körpe şehidi. Minik yüreğine daha kadar iman sığdıran bir fidan. Dar ağaçlarına asıldım, zindanlara atıldım. Sesim duyulmaz belki ama
sevgili, melekler adedince, kainat dolusu merhaba yar. Merhaba ey kalbimizdeki tek intizar, hoş geldin ezel ikliminden. Gelişinle yeryüzü pırıl pırıl, gökyüzü ışıl ışıl, haneler cıvıl cıvıl. Zulüm saraylarında bir vaveyle koptu. Kahinlerin ruhunu biçti cinnet. Bu gelen put kıran Muhammed, İbrahim'in oğlu, 18 bin aleme rahmet. Tekbir! Tekbir! Rahmet sonsuzluğunca merhaba yar, merhaba sevgili. Yaralı yüreklerimizde hep ümit var. Nuruna hasret kaldı bütün kıtalar. Ellerinde güllerle bekleşir bak, dudakları ismine kanmış çocuklar. Hoş geldin ey yaratılmışlara serdar. Merhaba yar, merhaba sevgili. Tekbir! Yaratılmışlar adedince merhaba yar. Merhaba ey aleme iftihar. Kalbimizde hep yadın var. Sen varsan her şey var. Sensiz kalp neye yarar? Merhaba karanlık zamana, güneş gibi doğan yar. Veil olsun sensiz geçen zamanlar. Senin olmadığın yerde gurbet var, keder var, acı var, ızdırap var. Merhaba ey çölleri gülşene çeviren yar. Tekbir! Merhaba ey imdada yetişen yar. Sen geldin, cennet oldu dünyalar. Ve işte hayat dolu bir bahar. Seni gönderene bitimsiz şükranlar. Seni gönderenin salat ve selamıyla merhaba yar, merhaba sevgili. Tekbir! 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 Merhaba ey aşıklara kıble olan yar. Dünyalar dolusu derdimiz var. Bitmek bilmeyen hasretimiz var. Sensiz saraylar mezar, sensiz cennet bile dar. Vuslatın umuduyla merhaba yar, merhaba sevgili. Tekbir! 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 Sensiz Mekke öksüz kaldı, Medine yetim, Kudüs kan ağlıyor, Kabil kan ağlıyor, Gazze kan ağlıyor ve kan ağlıyor dört duvar arasında kalbim. Şam, Amman, Kahire, sensiz kahır ve çile. İstanbul, Konya, Batman, Diyarbakır, Ahmet. Meydanlarda güllerle bekliyor seni ümmet. Aceh, Keşmir, İslamabad, ancak seninle oluruz abad. Priştine, Saraybosna ve Mostar, her kıtada yetim ümmetin var. Gel ey mazlumlara yar, sana tutkun, sana vurgun, sana ölgün kalbimiz var. Tekbir! Tekbir! Merhaba yar, merhaba ey derde derman yar. Merhaba ey aleme sultan yar. Merhaba ey Şahı Devran, eşsiz önder. Merhaba peygamberim, merhaba yar. Bin selamla dursun azadi meydanlarında
bütün yeryüzü mustazafları ki bugün sen geldin. Aşka ve inkılaba dair ne varsa sinelerde dökülsün en beli sözcüklerle dillerden ki bugün sen geldin. Sen geldin 18 bin alemin sultanı ki bugün varlıkta bayramdır. Bugün haneler şen, meydanlar şadandır. Ve bugün belde belde, kıta kıta, iklim iklim sana meftun, sana hayran, sana kurban milyonların vardır. Tekbir! Tekbir! Bugün isyankar insanlık suskun, şer dolu metropoller suskun ve ihanet tutsağı sokaklar suskun. Bir büyük inkılaba durmuş Muhammed'in meydanları var. Bir tek aşkı ve sevdayı haykıran Batman var, Diyarbakır var. Tekbir! 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 Ve kol kola, omuz omuza vermiş Muhammed'in gençleri diriliş merasiminde kurtuluş ezgileri çağırsınlar ki bugün sen geldin efendim. Ne büyük kahırmış sensizlik, ne onulmaz bir yaraymış firak belası, ne karanlık bir gurbetmiş senden uzaklar ey yar ya Muhammed. Şimdi beldeler hazır, haneler hazır, kendinden geçmiş ümmetinin gençliği hazır. Bir göz kapama rahatlığıyla devrimler devşiren özgürlük meydanları Diyarbakır hazır ya Muhammed. Tekbir! Tekbir! Evet, değerli peygamber aşıkları, şimdi de İttihad'ın yönetim kurulu üyelerinden Seyda Muhammed Ali Hatun hocamızı mikrofona çağırıyorum. Buyurun. Tekbir! 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 Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azze ve Celle'ye layık olduğu bir vecih ile zatının azametine, izzetinin celaline yakışır bir tarzda hamdolsun. Hayrul beşer, eşrefül mahlukat, reisül enbiya ve seyyidül murselin olan peygamberlik gerdanlığının son incisi, asırları, kıtaları, ırkları ve gönülleri birleştiren eşsiz öğretmen, maziden mustakbele hiç durmadan asırları aşağı aşağı, gönülden gönüle, kulaktan kulağa yankılanan ses, barış ve sulhun mimarı olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam olsun. Ve yine gönüllere sultan, başlara taç, gözlere nur olan, karanlıklara güneş gibi doğan, mazlumlara umut, ezilmişlere sığınak olan, insanlık için alternatifi olmayan tek rehber, fahri alem, aziz peygamberimize salat, onun ehli beytine, ashabına ve onun yolunu kendine yol edinen bütün Müslümanlara selam olsun. Tekbir! 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 Allah'ın Habibine ümmet olma şerefine mazhar olan siz muazzez peygamber sevdalılarını Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem peygamber aşıkları, yıllardır yüreğinizde büyüterek taşıdığınız peygamber sevdasının kutlu hamilleri olarak evlerinizden coşkun bir sel gibi akıp geldiniz. Memleketimizin hanelerine, caddelerine Muhammed'i baharı getirdiniz. Cemre olup ölmüş gönüllere Muhammed'i sevdayı ektiniz. Kapı kapı çalarak, yolları aşındırarak
Peygamber aleyhisselamın ahlakını yaymanın seferberliği içine girdiniz. Meydanları tıklım tıklım doldurarak peygambere olan imanınızı, bağlılığınızı, aşk ve muhabbetinizi cihana ilan ettiniz. Tüm bunlardan dolayı siz peygamber sevdasını gönüllerde taşıyan mümin ve muvahhid kardeşlerimi tebrik ve takdir ederken daha daha yürümemiz gereken çok yol olduğunu, kat etmemiz gereken çok mesafeler olduğunu, yapmamız gereken çok işler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Peygambere iman demek, peygamberi adım adım, karış karış takip etmektir. Peygambere iman, onu anlamak, onu yaşamak ve insanlık için kurtuluş reçetesi olan sünnetini bir bir ihya etmektir. Kıymetli peygamber aşığı kardeşlerim, bizler İslam ümmeti olarak sevgili peygamberimizle yol yürüdüğümüz dönemlerde, onu kendimize rehber ve model kabul ettiğimiz dönemlerde yeryüzünün izzet ve şeref sancağını taşıyan bir ümmettik. Onun sünnetini kendimize dava kabul ettiğimiz güne kadar azizdik, iyiydik, güçlüydük, kıymetliydik, heybetliydik, sıkılmış yumruk gibi, eritilmiş kurşun gibiydik. Ne ezen ne de ezilen değildik. Adalet terazisinin bekçisi, zalimin ve zulmün korkulu rüyasıydık. Ancak sevgili peygamberimizin sünnetini ihmal ettiğimiz zamandan beri, onun sünnetini hayatımızdan kopardığımız günden beri hiç yüzümüz gülmedi. O gün bugündür rahat bir nefes alamadık. Kara bulutlar gibi musibetler üzerimizden eksik olmadı. Gözyaşlarımız dinmedi. Hep feryat eden, hep ezilen, hep katledilen olduk. Çobansız sürüler gibi çöllere savrulduk. Topraklarımızda haramiler saltanatlar kurdu. Öz topraklarımızda bitmeyen sürgünler yaşadık ve halen yaşıyoruz. Dün bütün insanlığa medeniyet dersini veren İslam ümmetinin içinde bulunduğu bu durum normal bir durum değildir. Hele özellikle peygamberler, evliyalar diyarı olan ve Ahmed-i Hani gibi, İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, Melaye Cezeri gibi, Fakih Teyra gibi ve Said Nursi gibi daha nice peygamber varisine beşiklik eden bu topraklar, bu coğrafya ne yazık ki manevi huzurdan mahrum ve yoksun olarak şu anda o durumdadır. Aziz peygamberimizin sünnetinden, onun kutlu davasından, onun ahlakından ayrı düşmenin bedelini çok ağır ödedik ve halen ödüyoruz. Ondan ayrı düşmekle çok şey kaybettik. İslami şuurumuzu, huzurumuzu, kardeşliğimizi, gücümüzü kaybettik. Haya ve iffet perdemiz zedelendi. Nesillerimizi ve çocuklarımızı kaybettik. Ahlaki hastalıklar kucağında can çekişen gayri İslami kesimlere, onları örnek alan, onlara özenen, onların reklamlarını sırtlarında taşıyacak kadar zayıf düştük. Ve bizim bu zaafımızdan istifade eden müstekbirler İslam topraklarını kendi aralarında pay ve taksim etmenin yarışına girdiler. Kardeşlerim, aziz peygamber sevdalıları, görüyorsunuz, manzara ve gidişat malumunuzdur. Çok denendi, onsuz olmuyor, onsuz dünya ölüdür, onsuz dünya virane ve haraptır. Onsuz bu diyarlar zindandır, sürgündür. Onsuz gönüller çorak, insanlar mutsuzdur. Onsuz mazlumlar sahipsiz ve yetimler boyunları büküktür. Vallahi onsuz olmuyor. O gelmeden
Onun güneşi doğmadan kara kışlar bitmiyor. Onun güneşi doğmadan baharlar gelmiyor. İnsanlık bahçesinde güller açmıyor. O gelmeden yüzler gülmüyor. Ey sırtında yavrusunu omuzlayıp şu meydanda peygamber aşkıyla toplanan annelerim, bacılarım ve kardeşlerim, bu dünya Muhammed Aleyhisselamsız olmuyor. Onsuz barış ve kardeşlik gelmiyor. Onsuz göklerden nüsret yağmıyor. Çünkü çok denendi. Ondan dersini almayan, onun sünnetinden, onun ahlakından kana kana içmeyen nice kurtuluş etiketli insanlar gelip geçti. Ama sonuç hep hüsran, sonuç daha çok akan kan, sonuç daha çok ziyan, sonuç her zaman ziyan ve hüsran oldu. Onsuz geçen zamana, onsuz geçen nesillere yazık oldu. O zaman aziz kardeşlerim, muhterem peygamber sevdalıları, artık bizim daha çok fazla bedel ödemeye, daha çok nesillerimizi kaybetmeye takatımız kalmadı. Bunca bedel, bunca acılar yetmedi mi? O halde kaybettiklerimizi kazanmak için, evet, tekrardan ayağa kalkmak için Kur'an'ın şu fermanına kulak vermeliyiz. Şu ilahi uyarıyı ciddiye almalıyız. Estaizu billah. Ve ma atakumur rasul fekhuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Sadakallahul azim. Allah'ın elçisi sizlere neyi vermişse onu alın, ona sarılın, onu koruyun, onu muhafaza edin, onun etrafında kenetlenin, onu bırakmayın ve Allah'ın Resulü'nün sizi nehyettiği şeylere de yaklaşmayın. Onlardan içtinab edin, onlardan uzak durun, onları evlerinize, köylerinize ve şehirlerinize sokmayın diyor Cenab-ı Allah. İşte kaybetmemizin ve bu kötü gidişatın sebebi sevgili peygamberimizin Allah tarafından bize getirmiş olduğu o ilahi kanunlara sıkı sıkıya bağlanmayışımızın ve bizi nehyettiği şeylerden de kendimizi muhafaza etmeyişimizin bir sonucudur. Aziz kardeşlerim, bizler bugün ahir zamanı yaşıyoruz ve sevgili peygamberimiz ümmeti olan bizlere şöyle bir müjde veriyor. Aynı zamanda bir uyarıda bulunuyor ahir zaman Müslümanlarına. Buyuruyor ki aziz peygamberimiz, men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru miyeti şehid. Kim ümmetimin fesada düştüğü bir zamanda sünnetime sarılırsa, ona korunursa, ona tutunursa, ona 100 şehit ecri vardır diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam. Ve işte Peygamberimizin inde fesadi ümmeti, ümmetimin fesada düştüğü diye tarif ettiği zamanın, asrın içindeyiz. Bizler ahir zamanın fitnesinin tam göbeğindeyiz. Tüm peygamberlerin ümmetlerini kendileriyle korkuttukları ahir zaman asrındayız. Sahabelerin bazılarının acaba ahir zaman mı geldi diyerek korkusundan tir tir titreyip evlerine kapandıkları bir çağda ve bir zamandayız. Değerli Müslümanlar, aziz kardeşlerim, hiçbir asırda Müslümanlar peygamberimizin sünnetinden bu kadar uzak düşmediler. Hiçbir zaman İslam'dan bu kadar uzak durmadılar. Hiçbir zaman Müslümanlar bu kadar haramlara giriftar olmadılar. Ve hiçbir zaman İslam ümmeti bu kadar haramları hoş görmediler. İşte bu gidişata dur demenin tek çaresi,
toplumumuzu yakıp kavuran, manevi buhranlar içerisinde can çekişen, kan kaybeden İslam aleminin biricik kurtuluş reçetesi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetidir. Onun hayat bahşeden davasıdır. Onun hayat veren ahlakıdır. Kardeşlerim, onsuz olmuyor dedik. O gelmeden kötü gidişatlar değişmez. O gelmeden yüzler gülmez dedik. Evet, ülkenin ekonomisinin büyümesi, maddeten terakki etmek tek başına çare değildir. Tek başına huzurun teminatı değildir. Makyajlanan caddeler, şatafatlı saraylar, yükselen binalar, altımızdaki lüks arabalar, para dolusu kasalar, mevkiler, makamlar, şanlar ve şöhretlerin hiçbiri bize huzur getirmedi. Bunlar Tekbir! 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 Değerli kardeşlerim, bunlar acı manzaralarımızdır. Bunlar gerçeklerimizdir. Bütün bu maddi imkanlar, nimetler bizleri huzurla buluşturmadı. Bütün bu maddi gelişmelere rağmen her gün yükseklerden kendilerini boşluklara savuranlar, canlarına kıyanlar, uyuşturucu bataklığında can çekişen binlerce, on binlerce evladımızın gidişatı, Hazreti Muhammedsiz bir dünyanın insanlık için güvenilir bir liman olmadığının canlı şahididir. Kardeşlerim, artık yol belli, huzurun kaynağı belli, saadetin, selametin kaynağı bellidir. Bakınız, sevgili Peygamberimizin ahlakından uzak duruşumuzun, onlar Peygamberimizin sünnetinden ayrı yaşayışımızın bize olan maliyetine bakın. Evet, maliyeti çok büyüktür bize. Evet, bir yıl içinde 11 ton esrar ve eroin ele geçirildi. Ve bu yakalanan eroin ve esrar miktarı bir yıl öncekine nazaran %147 bir artış. Evet, yine bir yıl içinde 12 bin evladımız, ümmetin evladı, yaşları 12 ile 18 yaş arası çocuk eroin ve esrardan dolayı mahkum. Ve bu sayı bir yıl öncekine göre %198 bir artış göstermektedir. Yine 10 binlerce boşanma hadisesinden dolayı yıkılan evler, yıkılan evlilikler vesaire. Ve daha büyüğünü size söyleyeyim mi? Sevgili Peygamberimizden ayrı durmanın, ahlakından kana kana içme işimizin bedeli. 20 yıl içerisinde evet 12 Müslüman katledildi İslam coğrafyasında. 12 Müslüman. İşte bu bedellerin hepsi tesadüf değildir. Bunlar kaderimiz değildir. Bu acı gerçekler bir ihmalin neticesidir. Bizler de diyoruz ki vallahi biz onun sünnetine sarılmadıkça, onun ahlakıyla ahlaklanmadıkça, onun etrafında kenetlenmedikçe dert ve sıkıntılarımızın bitmesi mümkün değildir. Buradan, bu mikrofondan, bu mübarek meydandan tüm İslam ümmetinin büyüklerine, küçüklerine, kadınlarına, erkeklerine seslenmek istiyorum. Evet, ey İslam ümmetinin evlatları, büyükleri, seydaları, kanaat önderleri, gençleri, yaşlıları, kadınları. Evet, İslam ümmeti bugün çaresiz. İslam ümmetinden feryatlar yükseliyor. Çocuklarımız, nesillerimiz gözlerimizin önünde kaybolup gidiyor. Her türlü ahlaksızlığa itilmeye çalışılan, dünya ve ahiretleri tahrip edilen bir nesil gözümüzün önünde ölmesin. Çare sevgili Peygamberimizin sünnetine dönmek, ona sarılmak,
onu anlamak, onu yaşamak, onun tarif ettiği yoldan yürümektir. Tüm bunlara rağmen ümit var olunuz, ümit varız. Allah'ın izni inayetiyle sevgili Peygamberimizin ahlakı, onun davası, onun sünneti yeryüzünde hakim olacaktır. Sesi gür çıkacaktır. Yeter ki bizler Müslümanlar olarak ona iman eden, ona gönül veren, onun sevdasıyla, aşkıyla yanıp tutuşan Müslümanlar olarak üzerimize düşen görevleri yapalım. Tekbir! 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 Aziz Peygamberin aziz ümmeti, o halde son olarak şunu kendimize yol ve prensip edinelim. Madem kurtuluşun kaynağı, senedi, teminatı, sünnet-i senniyedir, o zaman yapacağımız en güzel eylem, en güzel amel çocuklarımıza, komşularımıza ve Müslümanlara onun sünnetini aktarmak ve paylaşmaktır. O halde felahın, salahın, ıslahın ve necatın kaynağı olan sevgili Peygamberimizin sünnetini ihya etmenin mücadele ve kavgasını hep birlikte verelim. Cenab-ı Allah bizleri o mübarek Peygamberin sünnetinden, onun yolundan ayrılmasın. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya Resulena, ya Habibena, ya Tabibena, ya Mevlana, as-salatu aleyk, as-salatu aleyk, as-salatu